Во средата попладне несекојдневен инцидент ги вознемири жителите на Кичево. 28-годишниот ЕЗ насилно влегол во зградата каде што се наоѓаат гимназиите Марко Милевски и Дрита, туркајќи ученици вработени кои се нашле на патот. За среќа, никој не е повреден, потврди директорот на гимназијата. Prindi i personit është I punësuar në gjimnaz. Është e punësuar si mirëmbajtëse për higienë. Dhe personi disa herë e ka takuar në prindin e vet. Mirë po, pas rastit që patëm, unë kontaktova prindin për të marrë informata më të sakta se pse ndodhi kjo. Prindi më sqaroi se një ditë përpara kam pas një mosmarrëveshje familjare për arsye të tyre që nuk mi sqaroi dhe caku I sulmit nuk ka qenë shkolla. Nuk ka qenë nxënësi apo të punësuarit e tjerë. Pika e sulmit ka qenë prindi I agresorit. Во тој момент училишниот чувар бил на одмор, вели директорот на средното општинско училиште Мирко Милевски, Драган Силјановски. Прстот го вперува кон казнените институции, бидејќи напаѓачот има полициско досие. Вината е во, како да ви речем, пак е во системот, во човекот, колку што разбрав е неколку пати приведуван, затворен, лежен во затвор. Сега, дали имал психички проблеми или немал, не знам, дали користел дроги. И градоначалникот на Кичево, Фатмир Дехари, вината ја префрли кон системот. Те që dua të them është fakti që duke qenë I njohur për organet, sidomos të Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke qenë I denoncuar edhe nga nëna e tij një ditë përpara apo një natë përpara dhe të lihet I lirë të veprojë dhe të vjen deri te kjo situatë, flet për neglizhencën e organeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por gjithmonë e them fatmirësisht që pasojat janë në këtë rast I quaj minimale se kanë mundur të qenë fatale. Во соопштението на МВР се наведува дека агресорот тргнал од училиштата и продолжил по патот кон Кичевската болница, каде што бил уапсен од полицијата. На улица 29 ноември во Кичево, тој со закана со остар предмет сопрел такси возило и се заканил на возачот, пошто во две средни училишта агресивно се однесувал и физички нападнал неколку ученици вработени. Физички нападнал и случаен минувач на градскиот кеј на реката Сушица и вработен како обезбедување во медицинскиот центар во Кичево, на кого му нанел повреда со остар предмет. Во Кичевската итна помош нема пријавени физички повреди кај лицата кои се соочиле со 28 годишникот. Ditën e mërkur ne kemi pasur një thirrje nga gjimnazi I Kërçovës për një vajzë të lënduar, por që në momentin kur ka shkuar ekipi I ndihmës së shpejtë ka konstatuar që nuk ka lëndime trupore fizike, por ka pas stres traumatik. Dhe pastaj kanë vazhduar edhe 2 thirrje tjera, që kemi bërë 2 intervenca tjera, që kanë qenë po ashtu në nxënës të shkollës së mesme, por që kanë qenë fatmirësisht të gjithë strese akute traumatike. На 28 годишникот му изречена мерка притвор од 8 дена и моментално се наоѓа во битолскиот затвор.